අරු මන්ත්‍රී ගරු කතා මම කවුදගේ මේ මන්ත්‍රීතුමා මේ විනාඩි දෙක තුනක් අරගෙන තමයි රීති ඉස්තමුදලේ සල්ලි අරගත්තු කට්ටියනේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි අරනම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට දුන්නේ මයික් ගරු අමාත්‍යතුමා ගරු வசந்த கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரி அவர்களை கொலைகள் அல்லது பல விடயங்கள் நடைபெற்றது. இலங்கை நாடாளுமன்ற இன்றைய அமர்வின் போது ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினருக்கிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளதன் காரணமாக சபைக்குள் குழப்பமான நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. சபை முதல்வர் பிமல் ரத்நாயக்க, அமைச்சர் வசந்த சமரசிங்க உள்ளிட்டோர் மற்றும் எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் கடும் வாத பிரதிவாதங்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அதன்போதே தமிழரசு கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரனுக்கு உரையாற்றுவதற்கு சபாநாயகரால் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட போதும் அவரை உரையாற்ற விடாமல் ஆளும் கட்சியினர் கடும் கூச்சலிட்டனர். ஸ்ரீதரன் உரையாற்ற முயற்சிக்கின்ற போதிலும் அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் எதிர்க்கட்சி கூச்சலிட்டுள்ளனர். இதன்போது இடையில் ஒழுங்கு பிரச்சனையை எழுப்பிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அர்ஜுனா தான் 20 செகண்ட்கள் இடையில் உரையாற்றும் போது தன்னை நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியில் அனுப்பியதாகவும், ஆனால் தற்போது இவ்வளவு பேர் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருப்பதாகவும் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். මෙයා කවුද? ගරු මන්ත්‍රී ගරු කතා මම කවුදගේ ගරු කතානායකතුමනි මේ වගේ සල්ලි වංචාකාරයෝ මේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වංචා කරපු වංචනික අමාත්‍යතුමා පොයින්ට් පොඩ් එක කතානායකතුමා 92 ආයතනයේ රීති ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා නම් පළවෙනි කාරණේ තමයි මන්ත්‍රීවරයෙකුට මිනිත්තු 1කට වඩා කතා කරනු ලැබිය නොහැකි අතර. ඒ අනුව බැලුවාම මේ මන්ත්‍රීතුමා මේ විනාඩි දෙක තුනක් අරගෙන තමයි රීති ප්‍රශ්නේ මතු කරේ. අනිව එතුමා මතු කරපු ස්ථාවර නියෝග වලට බටහිර දේවල් ඉවත් කරනවා. ගරු සිවඥානම් ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සභානායකතුමා ඉල්ලා සිටිනවා මේ අනවශ්‍ය විදියට මන්ත්‍රීවරු හැල්ලු කරන විශේෂම අලුතෙන් ආවත් ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මේ වගේ ඔලුදුම ගත්ත පුද්ගලන්ට අදාළ කරන නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. අපි ඕගොල්ලෝ වගේ මේ පක්ෂ මාරු කරලා ගරු සිවඥානම් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුම ඉඳ ගන්න. පොයින්ට් පොඩ් එකක් නෙවෙයි. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே ගරු සිවඥානම් ගරු වසන්ත සමරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා අමිතුමා ගරු කතානායකතුමනි මේ හැමදාම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ෂෝ එකක් කරන උදේට මොකද්ද අහගෙන ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ මට දුන්නේ මයික් ගරු අමාත්‍යතුමා ගරු වසන්ත දැනගන්න ගරු වසන්ත අහගෙන ඉන්න ආපොත් ගරු මම කතා කරන්නේ කතානායකට ඔය අහගෙන ඉන්න ගරු කතා කරන්නේ මම ගරු වසන්ත සමරසිංහ කතා කරන්නේ ගරු වසන්ත සමරසිංහ අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? ඔබතුමා පොයින්ට් පොඩ් සම්ප්‍රදායක් හැටියට මගේ අහන්න එක තමයි. ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? ඔබතුමාගේ පොයින්ට් එක. සම්ප්‍රදායක් විදියට ඔබතුමාගේ පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා පොයින්ට් පොඩ් එක මොකද්ද? මම පොයින්ට් පොඩ් එක ගරු කතානායකතුමනි කරුණාකර පොයින්ට් පොඩ් එක නැතුව ඉඳ ගන්න. ගරු ඔබතුමාට බෑ. ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු වසන්ත මන්ත්‍රීතුමා අමෙතුමාට පොයින්ට් පොඩ් එකක් නැහැ. එතුමා ඉඳ ගන්න ඕන. ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் ඔබතුමා நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு ගරු සභානායකතුමා ගරු කතානායකතුමනි අපි ඉතා පැහැදිලිව ඔබතුමාට කිව්වා. මේ මන්ත්‍රීවරයා හැමදාම ස්ථාර නියෝග වංචා කරනවා. මෙතන ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි කෞශල්‍ය ආරියරත්න මන්ත්‍රීතුමියට මෙතුමා අපහාස කළා. කෞශල්‍ය ආරත්න මන්ත්‍රීතුමියට අපහාස කරා. මෙයා හැමදාම කතා කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි මෙතුමා හැමදාම කතා කරනවා. මෙයා
මගේ මයික එක ඔන්න එකේ තියෙන ඕන මගේ මයික එක ඔන්න එකේ තියලා තියෙන කතානායකතුමා නිසා මගේ මයික එක ඔන්න එකේ තියෙන කතානායකතුමා කියනකම් මේගොල්ලෝ ඉසා කතානායකතුමා අපි කියන්නේ මේකයි මේගොල්ලෝ හැමදාම උදේ පාර්ලිමේන්තු කාලේ නාස්ති කරනවා මේගොල්ලෝ හැමදාම පාර්ලිමේන්තු කාලේ නාස්ති කරනවා ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා පිළිවෙලක් නැහැ ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා පිළිවෙලක් නැහැ ඔබතුමා කතා කරන්න கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற இப்பொழுதைய பாதுகாப்பு விடயங்கள் தொடர்பிலே மிக முக்கியமாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் பல இடங்களில் பல கொலைகள் அல்லது பல விடயங்கள் ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඔබතුමාලා ඉඳගන්න සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න නෑ கௌரவ වසන්ත සමරසිංහ ලබා දුන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே பாராளுமன்ற நிலையற்கட்டளை 27(2) கீழ் பிரதம அமைச்சரும் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரி அவர்களை இன்றைய கேட்பதற்கு ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு நிலவும் ஆசிரியர் மற்றும் ගරු සීදරன் මන්ත්‍රීතුමා அடிப்படையிலேயே ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதை ගරු அடிப்படையில் අනිත් අය ඉඳගන්න මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳගන්න මේක මාධ්‍ය ෂෝ එකක් කරන්න එපා කරුණාකර මන්ත්‍රීතුමාලා මම වසන්ත පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳගන්න ஒருவரிட பயிற்சி காலம் වසන්ත සමරසිංහතුමා ඉල්ලුවට මම දුන්නේ නෑ එයාට දුන්නෙත් නෑ පොයින්ට් නෑ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් මාධ්‍ය කියලා එයා ඉන්නේ என்பதை அமைச்சர் சபைக்கு அறிவிப்பார் நியமனங்களின் ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීදරன் මන්ත්‍රීතුමා நிலைமை போக்குவரத்து தங்குமிடம் தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது நீண்ட தூர பிரதேசங்களில் கேட்காது ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ 27 අධියෝගය 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න பொருளாதார நிலைமை போக்குவரத்து தங்குமிடம் தனிமனித பாதுகாப்பு எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் வழங்கப்படும் ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ஆசிரிய மாணவர் சொந்த மாவட்டங்களில் சீதரன் மன்த்ரித்துமா அம்மாவட்டங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி வாய்ப்பை ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න பாடசாலைகளுக்கு நியமிப்பதால் இரு இடங்களுக்கும் அவர்களது ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න நிலை ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கல்வியற் கல்லூரிகள் நூறான ஆசிரியர் நியமனங்களை ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா ගරු සීදරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே இந்த கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே ගරු நாட்டில் இருக்கின்ற பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பிலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குரிய பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பிலும் இங்கே முன்வைக்கப்பட்ட 92(2)A ගරු කාර්යපටිපාටිය සම්බන්ධයෙන් එතන මොකද්ද ඔබ නගන ඒ 92 නෙවෙයි මොකද්ද 92(A) පැහැදිලිම කියනවා a member may in any proceeding questions whether proper procedures have been or are being followed. ඔබ ප්‍රොසීඩියර් අවුල කියන්නේ ප්‍රොසීඩියර් තියෙන අවුල ඉදලා වන්ද ශ්‍රීධරන් පාර්ලිමේන්තු පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් නෙවෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් නෙවෙයි දැන්